alit-alit kelas 1. Kengken kabare. Becek. Jani irage lakar melajah basa Bali. Ingat sing salamne. Nggih. Rahajeng semang alit-alit. Nggih. Wih. Jalan mah gending malu. Ingat no gendeng ne. Ayo bareng-bareng nggih. Bese 2 telu. Ane bo. Ane gidat. Ane alis. Ane mata. Ane cunguh. Ane pipi. Ane kuping. Ane bibih. Wah, suba bisa magendeng nggih. Suba 2 artene. Nah, Jani Miss Kadek lakar ngajahin alit-alit gunane. Yening alit-alit suba nawang adane, nggih. Adan pahan awake. Jani Miss Kadek lakar ngajahin gunane. Apa sih gunane? Tunggu nggih. Nah, coba tinggalin gambar apa nih? Ingat sing? Gambar mata. Apa gunane mata? Nih alit-alit. Mata anggon ningalin. Jadi mata dipakai melihat ya, atau mata untuk melihat. Tegarang sambatang. Mata anggon ningalin. Nggih. Jani gambar apa nih alit-alit? Ingat sing? Niki gambar cunguh. Cunguh ne irage apa gunane Miss? Gunane anggon ngade. Ya, cunguh anggon ngade. Hidung untuk mencium bau. Ya, sampun. Tegarang jumunin. Cunguh anggon ngade. Nggih. Nah, Jani alit-alit tinggalin gambar apa nih alit-alit? Gambar kuping. Nggih. Kuping anggon ningehang. Jumunin. Kuping anggon ningehang. Telinga untuk mendengar. Nggih. Duwek saja murid-murid tiange nggih. Jani tinggalin gambar apa nih? Gambar bibih. Yen bibih anggon ngajeng. Anggon ngomong. Cara Miss Kadek jadi ngomong aja alit-alit nggih. Mulut untuk makan dan berbicara. Jumunin. Bibih anggon ngajeng ngomong. Jumunin uli penyumu. Kita ulang dari awal yuk. Mata anggon ningalin. Nggih.
Jungu anggon api? Anggon ngada yening kuping. Kuping anggon ningehang. Bibir anggon ngajeng ngomong. Alit-alit subo inget sing. Nah, apang alit-alit inget jalan megending. Alit-alit subo nawang kan gendeng balonku ada 5. Ya, nawang. Seken deh. Oh seken. Nggih, kene carane megendeng. Nggih. Mate anggon ningalin, jungu he anggon ngada, kuping anggon ningehang, bibir he anggon ngajeng ngomong. Gitu bisa? Coba naik jumunin yuk. Mate anggon ningalin, jungu he anggon ngada, kuping anggon ningehang, bibir he anggon ngajeng ngomong. Mate anggon ningalin, he, jungu he anggon ngada, kuping anggon ningehang, bibir he anggon ngajeng ngomong. Oh, subeduweg alit-alit. Nah, yening gitu. Coba alit-alit ngomong kini jani. Nggih, demen sing belajar bahasa Bali. Oh, mesti demen nggih. Orang kene tiang demen belajar bahasa Bali. Jumunin kene nak. Tiang demen, nah demennya kene belajar bahasa Bali. Tiang demen belajar bahasa Bali. Nggih. Nggih alit-alit. Amuni kedumun, nggih. Mis kadek ngaturang suksema. Ingat sing carane? Matur suksema. Mis kadek mepamit alit-alit. Sang Hyang Yesus waranugraha. Nggih. Salam dadah.